Unión Radio, Nashquat Choacue, Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choacue at Quasquitzin, Ninkela Kulbal Sahunchik Reheb Likakahel, Solok Salisantilhu. La Isara Lux Utyokin Chakoch Beninkil Chiruli Hunkamokain. Lishholomili Katsol Bal Chiruli Gutana in Nashche. Rabinkil, Manak Inka Rabinkil Liatin. Nakwashkots Alep li versículo in Salihu Juan capítulo 1, versículo 9, 13, Utnashche. Litzakal Sakenk, Linashkutano Bresichich Hunile, Yo Chak Chichalk Saruchich Och. Akwan Chak Saruchich Och. Utli Ruchich Och, Ki Ushk Sashk Aba, Aban Liruchich Och, Inga Gishnawru. Sa Rochoch Ki Kulung, Ut Eblikwankep Sa Lirochoch, Inga Keshkul. Nakwashka namankilarin sa versículo 11. Ut nakwashkul tikankil, Naksali capítulo 1, ut versículo 1, reli Juan, Shatinak chirish li atin. Shkatawah kui nak li atin in haan li kyal. Utarin yogo chiril balanakwan nak haan hun li sakenk. Ut li versículo 12, nashye. A utchishuni leblike kuluk re, kishk reheb kwank chokralal shka holi Dios. Ha eblineke pa bank re. Sa li versículo 9, kuishkak tal, na atinak chanrunak haan li sakenk. Liqakwa Jesus haan li sakenk, li nashkutano bresichish hunile li kwankep sa ruchich och. Ha inarak nashye, naknakoshk chish taubal ruchish hunil li ratin. Abananara nakwi sa li versículo 9, nakakere tal chanrunak li versículo in nashye, nakli sakenk chan, nakulakrik in chish hunilep, abanan, mokochish hunilep ta keshkul li sakenk. Ani li sakenkaan, akshkabichi kana nakhaan liqakwa Jesus. Li khwalra rabinkil, haan li nashye li versículo 11, sa rochoch ki kulung chan, ut ebli kwankep sa li rochoch, inka keshkul. Haina koshk am chishkosh lankil, chanru nak lipoyanam, manak chanru nak kwanko anakwan, kwanakinka nakah rabinkil ratin liqakwa, kwanak nakakoshla nak makaah nak haan nakter na lep, manak hun li na lep li makwa rechish huni lipoyanam. Abananat kwaskwitsin, shkil chanru nak liqakwa, Sektanam ilshban na balep lipoyanam. Manak haarach like kuluk re like na okrach ru liqakwa Jesus inka keshnawru. Ki kulung ho nashye li versículo in. Ki kulung sa li rochoch utinka ki kulek chan. Abanan yochi atinak chirish chanrunak na balep lak amul be sa lishtian qeb la judiyo kesh sektana liqakwa Jesus. Akshqatzol jak chirueb likutan shenume. Abanan li apostol Pablo hunsut kuchik na koshkam manak nashke li qoy benyom la o anakwan. Shbanak la o muko judiyota. Abanan, muko tsektanam ilota shban li qagwa Dios. Aran nashke salihu Romanos 11:24. Kwikat yok chaklaat salik iche il olivo. Likat kik kwichak. Utkat kwalik salichabil olivo. Li inka rach naruk shbanun kil. Matochaeb tachik ebaan litzakal ruk inka tetzeh kwalir kuchik sa li olivo li yo la genakeb kwi. Arin nakataw li koy benyom lao ut li roy benyom ebakwi ebla judiyo. Manak ebli shetzeh tanan kre li qakwa. Matochaeb tachika aninka te kulek bejal. Shbanak kul bilo lao sa shkaba li shnimal li rusila li qakwa Dios. Linarashye balqe haan nakchikahunilo kul bilo shban li Dios. Chikahunilo no koruan chikulak kwank khoralal shkaholi Dios. Kul bilo shban li qakwa. Khonekeshcheke ebli versículo hain Juan 1:12 ut 13. A uchishunile blike kuluk re kishk reheb kwank chokralal shkaholi Dios. Ha ebli neke pa bank re. Heba in inga ke yolak rikin kik, chimuko rikin linarach litzehkwalech, malach ut rikin rachom hunak queen, rikin ban li Dios yolajenakeb. At kwaskwitsin,
liqaqwa Dios naraja kulbal anakwan. Naraj naqlaqat hunak reheb lishun kabal. Liqaqwa Dios mahun lahmak linashtsiqtana. Nakanaw naqingana kulak chiruli mak. Shbanak liqaqwa mahun 4 shunakingil riprikin limak. Habanan kahonak nashra lahmak. Adin taqabi khunsut kuichik chanru naqnashche liqawahwan li rahbal lishtsibangili huwain. Re naqla eschan li teshpabang re li Cristo li Dios alalbeg utsashpabangil tetaw li hunelik yuam sa ashkaba li Cristo. Matakulak rakchakush khalbala yuam may karah nakurak chaku Kuang hohun ralal manakshrain linimakwal Dios. Mantiyoshakwe nakshinagoch beni sa liqak angelain, lain saralux utnagatkoy beni sa hunchik liqak angel, Tzolok Salisantilhu.